Dr. Amanwar, Director Health Services, hanya kakat kendai terik unai lar ula pentim bana ki random testing bala dep test hakeleng gijaka jong kanong ba shilong lalap bakidan hadu sanpu pratli ki random test ki balong positif. Habaya thu benya Dr. War ulaya thu banadu balale ya ka random test kata nadu ka khandru terik unai lar hadu menta ka janmit ka khat kendai terik unai lar ki random test ki long kumni harum. Hamopat ki random test bala dep le ki long nyop khundai tli bat baro ki long negatif. Hajalu para nak sispa san photli ki random test khat pratli ki long positive na opo moprem nak sispa sau photli ki random test hinrutli ki long positive na umpling lomding met nak sispa arpulaitli ki random test baro ki long negative na lom sora na ki khandai pusautli ki random test baro ki long negative na Anjali na ki laispa khat khandai tli ki random test khat santli ki long positive na police bazar khandai lat na ki laispa khandai tli ki random test lightly ki long positive kleyo na ki phrapo atli ki random test khandai tli ki long positive but na mot pran na ki sispa sapu pratli ki random test nyotli ki long positive. Nila random testing for mopat nyok khandai ni test ni khamyo paro kilong negative jadu para khatha tarik sispa samphong ni test khatha kilong positive sispa samphong apo mo pram khatha tarik sispa samphong ni test nreu kilong positive tumpling lomding met khanyau tarik ni test nilai random sampling sispa arfulai ni test baro kilong negatif lum sora khandai kusau ni test hak pratarik ndan balong positif kumot baro negatif. Anjali khandai fulai ni test niyo hundre police bazar hak pratarik sispa sa kusau ni test khamdan baro kilong negatif mentang simo hado lai biji Anjali aspa atun real niyo khandai mut di balong positif kleyo khahua ni test khandai mut kilong positif manfran sispa sa khupra ni test niyo mut kilong positif Dingai village arpulai ni test baro kilong negatif police bazar sispa andrikusan ni test line yo positif tadi backup jongka random mutasi